Maya payabak po kay katamungan, at syuta na po king kalabing apat na Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda puring pansarilitang kapagnasan para kaniting banalamisa, iabetala ding makatuki. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Celi Francisco Zeller and family, John Vincent and Angelica Torres and family, Avelina Bonus and family, para king Aldoque Baitan ng Adelaida Calma, para king special intention dari Ditz and Lita David and family, Jesus Punzalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Megan Centeno, Felipe and Corazon Fajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio, Ranilo Dairet, Natividad Perez, Bella Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Eliza Reintulio, Joy Manalo, Esperidion Kayanan, at Mark Antonio. Kaya dari Brother Pat Ahos, Rolly David, at Amelita Villanueva. Good health para kang Sheila May Santos. Kambeding kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Domingo Senior, Lizel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Violeta, Bibina, Jenaline Freya, at Remio. King Balang Panauno, Ginuguryan ka, King
Kilagyo na ning ipampuaning anak ang puaning banal na Espiritu. Ning grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos at pamakyagom ning banal na Espiritu mantabi kay kayungan. At kekan, Kaniting Domingo, paganakaning Santa Iglesia, ing metong karing kay katang mission, ing maging propeta ning Ebanghelyo ng Kristo. Adon taking Ginoo iting grasya at adwan tayong kayang pakalulo. Ginong Yesus, ing Espiritu, mabiyaya ka at migsalita ka kaning mapanyalang sa nga tao, ban apapagbalikan mo lub. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, tinggap mo ing kayang misyon, agyamang ding sarili mong kabalen, sa sakwilda ka. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, pagkaluban mong sika ng ding mayna, baning upaya mo sunlag karela, ban miyapse, king kang amano, at ganap king kang obra. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo. King pangapatawad ng kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, paming kapante, ing anak mo, ing kang amano, tinatang yabus salmienting metong ke kami, sarili ming laman ng pondaya. Ipayabot mong parati miyang matulang tatanggapan, at parati ming pakiramdaman ing panaral na, agyampot ang makabalis at makaligalig ke kami, ing kayang sasabyan. Uling yang ginumi, manggaman kingalanganga. Pamamasang ibad, King Libro ning Propeta Ezekiel. Ing Espiritu liban ako, at pepatalakaran ako, at dimdam keng magsalita kako ing Ginoo.
nga nang sinabi, Anak ning tao, tutubod ka karing Israelita, karing may galsa at linaban kanako. Ang gaman ngeni, ila ang ponding karelang pipumpunan, ela pa pepatugot magalsa laban kanako. Ding palipira, mapaglaban lapamurin, at mga siyas abuntok. Tutubod da kakarela, bamong sabihan, Ingginong Diyos, pasabi na ini. Makiramdam laman o ali, deting mi kampung-kampung a rebeldi, akwarang akilala, king ating metong a propeta, pusalda. Ing amano ning Ginoo. Makayat nalaring matatamu king Ginoo, manaya king keyang lunos. Makayat na ring matatamu, King Ginoo, manaya king keyang lunos. Makayat na ring matatamu, King Ginoo, manaya king keyang lunos. Kekayat nako rening kakong mata, keka amanok nangan king trono ning banwa, kalupa ning alipan amanalig king ginuna, makaniyan kaming keka manalig. Kalupa ning alipan amanalig king ginuna, makaniyan kaming manalig keka. O Ginoo, ke kaming Diyos, ang gaking lunusan mo kami. Malunos ka sa kay kami, O Ginoo. Malunos ka sa kay kami. Tutunang dakal ing kalibakan, akekeng tinggap. Tutura na keng malambat lilibakan. Ding taong dakal apibanjan, at umisan ding mangatas alog. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Bang milisyako, king kaparangalan, tungkol king makapagmulalang pepakit ning Diyos kanako. Mirinan kung metong asuksok king katawan, metong atubod at batbat ng satanas, kanako bang maging palalo. May katatlong ulit, penalangin ko king Ginoo, king ilakone sa iti. Dapot, itiya ing keyang pekibat. Magkasya na ing grasya ko para keka. Lalong mayakit ing kakong upaya,
neng may nako. Inya tutukong pagmaragul, ingka kong kainan, bana kong pasika na ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, e baling may nako, mipasakitan, malulupig, at maliligalig. Uling potang kapilan kumay na, kanita na kuman masikan. Ing amano ning Ginoo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. ing espiritu ning Ginoo at ka nako, pinili nako, bang ipanaral ke ing mayap a balita, karing pakakalulu. Hallelujah, 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 hallelujah. Inginu mantabay ake kayo. Pamamasa, king maya pabalita agbang kang San Marcos. Minuliya Jesus king sarili ng balen, kaya benoring kay ang alagad. Karas ningal doning Sabbath, migmula yang tinuro king sinagoga. May nga pamulala ring dakal na taong may karamdam kaya. Ngarang sinabi, no ka rin nanganibat yan. Makapagmulala yung daraptana, ewari, iti yung alwaging anak ng Maria, kapatid dari Santiago, Jose, Judas at Simon, ating kapatid ng babay, etalawari kaya be abe kete, uli na niti elameniwala kaya. Inya nga ng Jesus karela, ing propeta, mirarangalya karing sablang tao, subali mo karing kayang kabalen, karing kayang kamag-anak, at karing kayang katubale. Iya may karapat nano pa mangmalaka rin nune mu inyang itumpak no ring gamat na karing mapila na masakit at kinayapla. Tutunang kebalisang isip Jesus ingera pamaniwala kayo. Linipot si Jesus karing makapaduro tabalen, banyang karin turo. Iti ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Mayapayapak po kaya kayongan. Good news, bad news. Umpisan tayo kayong good news, balo ko yung buritang dandaman. Milubla po kayong semifinals ding kekatang Gilas, Pilipinas, kayong FIBA, International Quality Basketball. Kung sabihan makanyano kalidad, mo Asia, noon kayong international level. O iting good news. Ing bad news, may sambot na nabengi king Brazil. Ngaro, mas mga atas na rin king Brazil. At huli na nita mila ko, ing chance tabong makapakyabi king Olympics, karin king Paris. Mabiyasa na, makasabi na la, o ning migkulang pambagya ing karelang ayagyu.
Karas king good news ang pang bad news. Panitayang buring mo muna yung good news. Bakit ka no? Kasi, ustong dindam mo na yung good news. Agyo mo nang tanggapan ng makalungkot na balita. Di na kang saya. At yun, minuna ng saya kesa aking lungkot. Ang pong itang Pilipino, maburita mo po kitang good vibes, good vibrations. Eta buritang bad vibration, bad vibes. Itang makalungkot o maroka balita. Total pisa sabihan ng basketball, dindam yun itang kwento daretang may best friend na adik laking basketball. Abakog tubengi, basketball, manal lang basketball. Talagang paborito din basketball. Penga ko daking balang metong, potang ninumang mumunang mateke kata. Ibalita na, nung ating basketball, king kabilang biye. Kakaruglasado. Kaya riketiking yato sana ating pang-basketball, mamasala po na. Ibalita na, oning ito, minunayang metay 1 kesa kang Pedro. Nya, kitambingi mo rin ito, miglalagay. Pintalaning kaluguran. Pedro, may nga takutan niya Pedro. Ating kung good news keka, pero tinko naman bad news. Nga ng Pedro, niyang mangilabot siya naning good news. Pabalita ko keka, ating basketball, king kabilang biye, nga nanining buwan. Kasaya ng Pedro, yehey, nga na. O nano naman yung bad news? Yung bad news nga na, atin pialong bukas, at kayabe ka, karing first 5. Kayabe ka, karing first 5. Totoo, taburing darandaman yung bad news. Pero aldoldo, yung darandaman mo king radyo, king TV, king dalan. Potang ating may papate, may kokontra, potang ating may tono, potang ating may kawani, potang ating giyera, gulo. Kaya taburing darandaman. Anyapin sisimbatang Domingo, apin sangkan yan eh. O batatyo tamo king pisamban ng Domingo kasi king pisamban, pakiramdaman tayo yung ebanghelyo. Evangelion, the good news nga na king Griego. Makiramdam tang mayap a balita. Huling sasawata na kareng matsurang balita. Bad news. King pisamban, puro mayap a balita. Kanya yung sentro, yapining ebanghelyo. Ining papasyag tangamano ning apong Ginoo. Ding propeta, king Biblia, ilaring magdala kaniting mensahe ning mayap a balita. Nya po tang gawa na kang instrumento ning apong Ginoo, maging asbuk na, ingaws na keka propeta. Uneng king matong tipan, dakal ka ring propeta, pitatakutan dala. Edo tatanggapan, dakal ka ring propeta, pamaronggan dala, panasakitan dala. Bakit? Magdala lang balita. Uneng kadalasan ng balita da, bad news. Ngayon da karela ng kay, prophets of doom. Alano ko sinabi nun kayariyanan ng yato. Magdala lang bad news. Anya, yan ang karanasan ng propeta Ezekiel, king mumunang pamamasa. Nga na, din tanging espiritu kaya, itubod da ka, nga na, ni nga pong Ginoo, king balen ni Israel, ing suwail abansa, palaban, magalsa, ila ano ka siya sa buntok, ila makiramdam at tutupad king ka na akong kaburian nga nang magsalita ni nga pong Ginoo. Nga nang Ezekiel, kasakit na nita, iya akong magsalita kanyan. Kasakit ng misyon ng babya mo ka na ako, Ginoo. Iya ko yung api kasaman daring tao. Yan mo naman yung karanasan ni nga pong Ginoo king Ebanghelyo, manaral yung alam patugot king Ebanghelyo.
Oning miras siya king balen, nuya may libatan, bisay sigurong painawa, di tatanggapan, din kayang kabalen. Palakwan de pa. Pagdudan de, isipanan de pang mature. Anya may kapagsalita nga pong ginong ana, ding propeta, tatanggapan dalat kikilalanan, no ka rin pa man, bukod mo, subali, king balen, akayang penibatan. No prophet is accepted in his own native place. Nakalungkot, manamdaman niya nga pong ginoo. Tanyag ya king aliwang lugar, pero karas king penibatan ng lugar, ere po ring tanggapan. Bakit? Magdalayang balita. Ding balitang makabalisa, karing dakal. Balitang magdalang emayap. Bad news karing dakal, karing makaramdam. Makanyan mo rin ning meging karanasaning apong Ginoo. Ne po. Ining karanasan ng ini pamanan ni kay katam. King pisamban. Ing pisamban atin yang katungkulan mipasyag king katutuan. Uling metong yang propeta na ning apong Ginoo. The church is a living prophet of God. Tinggap tayo po ining mission na yan, anyang mabinyag tamo, anyang mibulusan tang danom king buntok, king kanuan. Kaya rin na nita, pilisan nining pari, kiskas na itang banala krisma, laro king kabuntukan tamo. At nga nang sinabi ng pari, tanggapan mi kaya kang mission ngeni, maging propeta, maging pari, at ari para kang Kristo. You are now a prophet, a priest, and a king like Christ. Nya kakanta tayong panitan balen a pari, nga itamo rin balen a pari, universal priesthood, balen a ari, bansang iliwi tahong may pili. Alayo mo ka rin tang propetang may papasyag. We are prophets of the gospel. Nya obligasyon tayo, obligasyon na ning Santa Iglesia, ing misundu, ing obra na ning metong nga propeta. Nung makanyan, balang metong kay katamo, talapan natad ne po ning mensahe ning apong Ginoo. Aliwa mo yung obispo, aliwa mo ding pari, ding religyoso, aliwa mo ring gugusal kang pisamban, nune itamongan. At mas mayupaya yung kekong pamanaral. Kasi atyo ko king lalam. Mas dakal kayo. Imboses yu, yapin imboses ni nga pong Ginoo. Vox populi, vox Dei. Yung boses mi at siwala, limitado. Nya, king panahon ngeni, o ning hamon kay katamo. Ding propeta ning Diyos, itamo reta, mas mayupaya tamo nung itamongan. Magsalita. Ano po kasi karakaling issue, king kakatang biye, king kakatang lipunan. Balik-balik, ulit-ulit, manatili, mama ko. At paniyang kontrabida yung Santa Iglesia. Potang manaralya, panideng pagsisti, ding dakalataw. Halimbawa, yung pisasabihan divorce. Yung divorce bill, ayan, initino ko ng ining proposal ay ni at bala mo, misis siyang ning gusto. Pero yung pisamban, may asahan tok nang magsalita. Ala naman pong bayo kem panaral tamo 2,000 years ago. Ing sasabyan migeni, iya mo rin ing sasabyan da kanita. Ing pisamban. Alang pa magbayo. Isundo tayong pamanaral kasi yung lubna ni nga pong Ginoo, yung
ing kaburyanan ng Diyos, king tao. Nuya man ang tikasakit, ing pisabyan, pero kailangan manalakaran. O bala mo yung same-sex marriage, yung bayuning yato, kailangan may buklat kayo nga. Wala kayong malasakit sa mga same-sex couples. O yan yung pagsistida king Santa Iglesia. O, baligtad. Ating tapin malasakit karila niya, papanaral tayo ni. Yung pisamban natin yung aintindyana. At pag malasakita ng lipunan, yung pamilya, at ding mismong taong manyad kanini. Kasi akakit tayong katutuan, yung bunga, yung realidad na kimbiyeta mo. May nga rin mo kitang extrajudicial killings, mo po sinawang manaral kanita. Kasi eus tong paten ming tao. Kapilan man, may baligtad ding batas na nga pong ginungyan. Inya yung pisamban, tok nang magsalita. Yang paten mo pa rin magsalita, tok nang. Isundo na yung kayang mission. Kanyan na rin propeta. Ezekiel, magaling langan niya, pero sindo na yung kayang obra. Yung ginutang Yesu Kristo, iritinggap, karing ding kabalen na linipat siya at sindo na yung pamanaral na king Ebanghelyo. Yan mo rin po yung asahan na kay katama. Yung Santa Iglesia, ko tutok nang. Ang giyang masambot tamo, ang giyang eda katatanggapan, ang giyang pamarong ganda katamo. Naburis sabihan, malita mo. Mas masanting na yung eda katatanggapan, pero tatalakaran mo itang gusto. Kesa kitang kakaulanda ka, baluktot na kaman, panaral. Naman gusto, yung kaya pakipaglaban. Bilang Kristiyano po, hining hamon kay katamo, tatutok ng magsalita laban king mali. At king etutu, labanan ng fake news. Ating kasebyan nga na, only a dead fish goes with the flow. Ing meteyasan, yung tutuki king agos. Pero yung asa na mabye, lalaban niya king agos. Niya mo pabustan awsanda kang Kristiyanong mete. Takatakiki king agos. Nune mabye. Kristiyanong mabye at lalaban king agos amatsura. King etutu at king marok. Mabye tang Kristiyano kang Kristo. Amen? Ito po yung mensahe ni kikatang Domingong pagmasusyan ngeni. Ing pamaging propeta, naman pamagdalang bad news. Actually, ing darla na ing propeta, ebanghelyo, good news. Maging badya mo, karing taong baluktot. Karing taong ebisang manalakaran, king gusto at king mayap. Ing Kristiyano, bibit-bitane, ing ebanghelyo, papasyag ni ing mayap a balita ning kaligtasan. Amen. Sasalpantaya po, king Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat siyato, at kang Jesu-Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banalay Espiritu, bibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tili paya karing mete, king katnungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, mananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye, ang pong mengamate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ng santo, king pangapatawad na rin kasalanan, pangasablirang miyading mete, at king biye alanganga. Amen. Adwan tamo yung si kanana, ning apong Ginoo, ngayon yung gampanan tamo, yung mission, ban maging talapanaral, ning kayang ebanghelyo. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, bustan mong pakimutanake ning amano mo. Ulitan tayo po.
Ban engke kang iglesia, manatili yang makiramdam, karing propeta busalmi, akapamilatan daw, magsalitayo ing Espiritu Santo, manalangin ta king Ginoo. Ginubustan mong pakimutan na ke ningamano mo. Ban ing balayan ning Diyos, manatili yang makiramdam, king amanong sa salita ng Jesus, karing kekatang kapulungan, anting amanong mipapasyog, ngeni para king balang metong kekatamo. Manalangin ta king Ginoo. Ginubustan mong pakimutan na ke ningamano mo. Ban king katahimikan ding alang siwala, ing balayan ning Diyos, damdaman no ing siwala ning Ginoo, asasyo para king ustisyo at pakalulu. Manalangin ta king Ginoo. Ginubustan mong pakimutan na ke ningamano mo. Ban ing amano ning Diyos, lingongoyat matanggap, karing makaramdam, kaniti potang ing tubod ning Diyos, ipasyag ne busal ding bansa. Manalangin ta king Ginoo. Ginubustan mong pakimutan na ke ningamano mo. Banding kay katang komunidad Kristiyano, manatili lang makiramdam, king mayap ng balita ning kay katang Ginoo, at gamitan de bilang tuntunan ning karelang biye. Manalangin ta king Ginoo. Ginubustan mong pakimutan na ke ningamano mo. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Malagod na Diyos, ipagkalob mo sana din kaya kaming kapagnasan, pablasa nga doon bilangan deti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nanungadaon ko pagkakaw, inungkanak ko Diyos. Kinsang ang kaya patugod, e bakit mo kanako? Nanungadaon ko pagkakaw, inungkanak ko Diyos.
Manalangin kayo kapatid, banig kay katamong daon, matanggap darapan ng Diyos, ipang mayupahing totoo. O Ginoo, paintulot mong iting dawon, king ikaligaya ning kaya kang lagyo, padalisaya na kami at dala na king ilapit king biye alanganga. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuman tabaya kay kayo. Iyat nayo ding pusoyo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at tuman ka rin o iba, Diyos king alangang at lubos mayupaya. Kapamilatanin kayang pangabait, mi bait king pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabos kami king kasalanan. Kapamilataning pamanyabli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. King pamagbalik na king kayang ligaya, lungub kami naman king kayarian mo karin banwa. Huli nita, kambering sabrang koro ring anghel ning banwa, daralit mi, ingi kaligaya, ng aming makyabe, pupuri at kakanta. Ikapinintunay banalippa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalang pabanalan mo sana, datingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawa ng katawan ng pandaya, ng Ginuming Kristo. At atandanan mi pa, baya mi daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pasalamat siya kaya ka, piraso ne, at tinwang ka rin kayang kakaluguran nga na, kuwanan niya iti, kongan, mangan ko kaniti, uling itiya, ing kanakong katawan, amin dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kagis. Pasibayang kay pasalamat kay ka, dinwang ne ka rin kayang kakaluguran nga na. Kuwanan niya iti, kongan minum ko kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayo at talangang gantipan, ibubu para kay kayo at para ka ring sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanakong. Ing misteryo ning kasal pantayanan, oy pa, kaya kaming gaganakan ng kayang kamatayan at pamanyabling miye. Daraon miye kaya kay ting tinape ning biye at kalis ng kaligtasan. At layan ming pasalamat kaya kayong pepalirian mo kaming matampang talakad, kingarapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansang misurusulo, king katawan ng pandaya ng Kristo,
tipunan na kami ang tingmetong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa, ing Santa Iglesia mo, makalaganap mabilog ayato. Biganap na sa naking lugod, kambiyaning pakamalan ming Santo Papa, i Francisco, ing kaya kaming Obispo Florentino, ding sablang pari, at ding sablang taong sasawk, king kaya kang balayan. Ganakan mula naman ding kapatid miya, matutod na king kapanayan ng pamanyabling mebye, lalo na ding yan, kaya kaming gaganakan, at tatayran, king kaya kaming pamanalangin. Tanggapan mo nga, sana ay paking masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kami naman, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialanganga, pankambyan ng Maria, Virhenin Duning Diyos, kambyan ng San Jose, malingap ng esposo, kaya bering apostol, Santa Monica, ang ponding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian. King kakabaning panahon, kuryandak at paligayan, king kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ipa, gawan mo king maya talapanaral ng Ebanghelyo ng kikakanganak kabang ngaming manalangin. Kamus mo kaya nga ginukis sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, panking saop ni kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Jesucristo, ake kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan, lalakman ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din nga gawaming pamikasala, nuning kaya kang balikdan at pansinan, ning kaya kaming malala malugod at kasalpantayanan kaya ka. Pamayapan mo kaya nga at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalanganga. Kapayapan na din Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayungan. Malugod tang idake niya ni iting tandaning kapayapan. Kapayapan.
Nyo kapatid, busol taming ginutang sa Kristo, ing maya pabalita, ning kaligtasan. Kapalad na rin mayawas, kaniting bandal a komunyon. Yak matampang tanggap keta, ikas na nga mano mo at kumayat na. Katawan at daya ng Kristo, sa sadmukenga ng aking biye alangangga.
Si Claude Tamungan po, para king Oratio Imperata, panalangin sukat pangadyan, king pangnawon ning masipit a kagot-gutan, king West Philippine Sea. Aduan tamo ing grasya ning Dios, king kapamilatan ding panalangin ning Virgen de los Remedios, ban kambilan na ti pamingwani ing labwad tamo, at nga tamongan pong manalangin. O Ginong Dios, alubos mayupaya, miglalang king banwat yato, king biga at karing dayat malat, maganaka mo kaming balikdan, i kaming anak mo, kareting isla ning Pilipinas, atok nangan mi. Ang eni mi babalot king kagut-gutan, dikil king dayat malat ning Pilipinas, bandang albugan. Manalangin kami, keka, para king kapayapan, kaniting dake ring isla at danuman mi. Manalangin kami, banding pamiyamano, dikil kaniti, mipakibatan la, king kapamalataning hustisya, at kagalangan karing karapatan ding tao. Manalangin kami, king alasanang kaseran amagawa, karingke kaming lelangan mo, king dayat malat mi, asan, corals, at karing kakarinanda. Manalangin kami, para karing kaparaming Pilipino, amagbante karing isla at dayat malat mi, ilisya mula karing natural at gawang taong sakuna. Malugod a Diyos, ikaing makapagmulalang miglalang ke kami, ikaing maganakang babye ke kami, karing mangayap abage. Itubod me ing kekang banalay espiritu, ning kabiasnan at pamanalastas karing pamuntok mi, ban masampat deng arinan lunas iting krisis, kambe ning tetagan at king iting diwa ning pamiadwanan amano. Saupan mo kamingan, manatiling tapat karing amano mo, at mapamintong pane king kaburian mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong kinumi. Lalam na po ning kekang kayampunan, magsakdal keng magkanlong keka, o banalain duning Diyos. E musana pisasawili ingaklis mi keka, karing pamangailangan mi. Nune pamanikabos mo kami, karing sablang piligro, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Virgen de los Remedios, patulunan mi. Talakad tapo para king panalangin kay batning pamakinabang. Manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sana'y kay magkulang babye kapurian keka, para king kaganapan ning biye, at kaligtasan ipagkalumuke kami, kaniting Eucharistia. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Doko tamo po. Umekong ni kapatad at bitbitan niyo yung bendisyon na nga pong Ginoo, ang puning tingge katamong banal na misyon, maging maya patala panaral ng Ebanghelyo, karing sablang tao. Bendisyon na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. May daw ng Santa Misa, sundo tayong susuywan ng Ginoo, karing biyata mo. Salamat, King Diyos.